guhera ku munsi w'ejo Yesu yambaye yarampamagaye ndamwitaba arambwira ngo rujya guharuka ngo hari abana ngomba gukiza. Uno munsi ariho igikorwa Yesu aje gukora. Namaze kubona ko hari abamarayika Yesu yarungise ngaha bajeje kuvura abantu, kandi abamarayika barakaze cyane. Ukuvuga baraje gufata umuntu bamubare, kandi araje kubabara kudayire ko muri operation. Haleluya! Kujya umuganga ashobora gukorera umuntu, niko abamarayika baje hano muri iki kiwanda baje gukora. Yesu nahabwa icyubahiro. Hari ijambo ngira nsome, ni ijambo riri muri Mariko. Nsoma amajambo abiri gusa, nje nzinga Bibiliya. Mariko 16, Mariko 16, 19 yanditse ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimi nshya, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntacyo kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku barwayi bakire mu izina rya Yesu. Umaze umufatira aho nyene, kuko mu bisanzwe ame wari dayimoni yinjiye ngaha icumvise gusa itezo gufatwa amateka. Muri iri joro guhera ku munsi w'ejo Yesu yambaye yarampamagaye ndamwitaba arambwira ngo rujya guharuka ngo hari abana ngomba gukiza. Uno munsi ariho igikorwa Yesu aje gukora. Namaze kubona ko hari abamarayika Yesu yarungise ngaha. Haleluya! Hariho abamarayika yarungise hano bajeje kuvura abantu, kandi abamarayika barakaze cyane. Ukuvuga baraje gufata umuntu bamubare, kandi araje kubabara kudayire ko muri operation. Haleluya! Kujya umuganga ashobora gukorera umuntu, niko abamarayika baje hano muri iki kiwanda baje gukora. Ukuvuga niyo mwabona nk'abana bamwe ariko bakoma induru cyane cyane bamera nk'abasaraganya rwose mu bafate n'ingufu nyinshi, kuko hariho operation abamarayika bagomba gukora, kandi babigurira abantu benshi cyane. Bakora operation zibiri uno munsi. Haleluya! Yambariye yuko bakora operation zibiri, kandi bazikora operation ya mbere bayikora mu nda. Hariho abana babigeme Yesu agira operation mu nda, kandi ibyo byose ni muri bya bimwe twiga bya Bibiliya. Ni ukuvuga ngo akoresha ibiganza by'intumwa. Haleluya! Ibimenyetso n'ibitangaza. Abakozi b'Imana bari ngaha, kiretse umukozi w'Imana yabakorana n'abapfumu gusa, nibi batakuja gukora. Ariko umukozi w'Imana wese aje kuba yumva neza ko atakorana n'abapfumu, afite umuhamagaro w'Imana, umuntu ajya gukora ko uno munsi akimukojeje ibiganza, ubwo nyene umumarayika w'Imana acaza muri operation aho hantu aza wakoze. Muri ko mwanyumva?
Daimo!
Imbaza, bera ziruguruka,
Satani birazwi nubwo widananiza waratsinzwe. Yo have imbere y'imvukira z'igorogota turi kw'ikimenyetso cy'amaraso y'umwe yagusanga ikuzimu yarakwatse imfunguruzo z'ikuzimu yarakwatse imfunguruzo z'ijuru. Fashe mu izina rya Yesu imbere y'abasabyi b'Imana bura amahoro inkwamo mbi zawe bura amahoro ikuzimu byumvikane bura amahoro. Satani toka tuva imbere. Satani ongera imigozi ongera iminyoro ongera imigozi ongera imigozi daimoni ongera imigozi ongera iminyoro daimoni ongera imigozi ongera iminyoro. Abera Yesu ari ku ngoma Yesu ari ku ngoma Yesu ni muzima Yesu ni muzima egome turi muri we tuzotsinda amagogo turi muri we tuzotsinda intambara n'amarembo y'ikuzimu yakivuka abadayimoni bagatonda urugamba ukuboko kwa Yesu kuzoza gufate n'ibinteye ubwoba. Fashe mu izina rya Yesu imbere y'abasabyi b'Imana bura amahoro inkwamo mbi zawe bura amahoro ikuzimu byumvikane bura amahoro. Satani toka tuva imbere. Birazwi Satani birazwi ko Yesu yakwatse ububasha igihe yari Gologota isaha ya gatandatu harate y'ugwira kabiri yariko arakugota kugira usanga ikuzimu wamaze kuja mu gatengo maraniga Yesu avayo akwatse ububasha imbaza bera ziruguruka birazwi Satani birazwi nubwo widananiza waratsinzwe. Yo have imbere y'imvukira z'igorogota turi kw'ikimenyetso cy'amaraso y'umwe yagusanga ikuzimu yarakwatse imfunguruzo z'ikuzimu yarakwatse imfunguruzo z'ijuru. Fashe mu izina rya Yesu imbere y'abasabyi b'Imana bura amahoro inkwamo mbi zawe bura amahoro ikuzimu byumvikane bura amahoro. Satani toka tuva imbere. Satani ongera imigozi ongera iminyoro daimoni ongera imigozi abamarayika babase daimoni ongera iminyoro toka abera byose nibihagarare Yesu ari ku ngoma Yesu ari ku ngoma Yesu ni muzima egome turi muri we tuzotsinda amagogo turi muri we
turi muri we tuzotsinda intambara Yo. n'amarembo y'ikuzimu yakivuka abadayimoni bagatonda urugamba ukuboko kwa Yesu kuzoza gufate ibibindi Teketezwa na moto. Pepo chawi toka. Pepo toka. 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 Katika jina la Yesu. Toka. Katika jina la Yesu. Toka. Katika jina la Yesu. Toka. Katika Yesu. Uweze kuva kuri Yesu. Izina rya Yesu. Ubushobozi bwa Yesu yapfuye akazuka. Ubushobozi bwa Yesu Kristo yapfuye akazuka. Toka. Mu izina rya Yesu. Satani. Izina rikuru rya Yesu. Satani. Daimo. Daimo. Kwa kumutogeza bwa rw'ikirenge. Amen.